Formula 1 ivuga ko ikurikirana hafi intambara yo muri Kongo mu gihe u Rwanda rwasabye kwakira irushanwa rya Grand Prix. Ibyo byatangajwe mu gusubiza ibaruwa Formula 1 yandikiwe na Thérèse Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Kongo, wavugaga impungenge zabo mu kuba u Rwanda rwakakira Formula 1. Kayikwamba yabajije niba u Rwanda rwaba amahitamo meza yo guhagararira umugabane wacu, maze asaba Formula 1 guhagarika ibiganiro no kuvana u Rwanda mu bashobora kwakirira irushanwa. U Rwanda na Afurika y'Epfo ni ibihugu byifuza kuba byakwakira aya marushanwa mu 2027 ubwo yaba ari ubwa kabiri yagarutse muri Afurika nyuma y'1993. Gusa amwe mu masoko avuga ko amahirwe y'irushanwa mu Rwanda yagabanutse kubera ingingo zitandukanye zirimo intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa Formula 1 yagize ati: twakiriye ubusabe buvuye ahantu henshi ku isi bw'ibihugu byifuza kwakira isiganwa rya Formula 1 mu gihe kizaza. Tugenzura buri busabe bwose birambuye kandi ibyemezo byo mu gihe kizaza bizashingira ku makuru yuzuye n'ibiri mu nyungu ku mukino wacu n'indangagaciro zacu. Mu kuboza gushize, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko igihugu cye gishaka kwakira Grand Prix ubwo Kigali haberaga inama y'ubutegetsi ya FIA, urwego rugenzura n'isiganwa rya Formula 1 yari ibereye bwa mbere muri Afurika. Umuhanda ugezweho w'iri siganwa urimo kubakwa ku bipimo bya Formula 1 hafi y'ikibuga cy'indege nacyo kirimo kubakwa cya Bugesera. Uwo muhanda washushanyijwe na Alexander Walls wahoze asiganwa muri aya marushanwa, afite intego yo guhuza uyu mukino w'isiganwa ry'imodoka n'ubwiza nyaburanga bw'aka gace. Mu kuboza, Mohamed Ben Sulayem, perezida wa FIA, yabwiye BBC Sport Africa ko Afurika ikwiye isiganwa rya Formula 1 kandi ko u Rwanda ari ahantu heza kuri ryo. Ubusabe bw'u Rwanda bwo kwakira Formula 1 buri no mu mugambi warwo mu mugambi wo kubaka igihugu cyakira amarushanwa yo ku rwego rw'isi. Gusa ubusabe bwo kwakira Formula 1 burugarijwe kubera umwuka mubi mu karere. Inyeshyamba za M23 u Rwanda rushinjwa gufasha ibyo rwo ruhakana ziri mu mirwano n'ingabo za leta mu ntara ya Kivu y'Epfo, aho zirimo kwigarurira ibindi bice. M23 ivuga ko intego zayo ari uguharanira uburenganzira no kurengera abatutsi b'abanyekongo n'andi moko y'abanyamuke, harimo kubarinda kwicwa n'inyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Inzobere za ONU zagiye zishinze u Rwanda gufasha M23 no kuvana inyungu mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava muri Kongo. Abategetsi b'u Rwanda bagiye babihakana bavuga ko bashishikajwe gusa no kurinda imipaka y'igihugu. Minisitiri Kayikwamba avuga ko atewe impungenge zikomeye no kuba u Rwanda rwaba rukwiye kwakira Formula 1. Mu ibaruwa yandikiye umukuru wayo Stefano Domenicali yaranditse ati: Formula 1 ikeneye koko izina ryayo risigwa icyasha cy'amaraso mu gukorana n'u Rwanda. Iki ni igihugu koko gikwiye guhagararira Afurika mu mukino mpuzamahanga w'imodoka. ONU ivuga ko abantu bagera ku 2009 bapfuye mu kwezi kwa mbere mu mirwano yo gufata Goma n'inkengero zayo. M23 ivuga ko abapfuye ari abasirikare n'abarwanyi ba Wazalendo baguye mu mirwano. Inkunga u Rwanda ruha amakipe y'umupira w'amaguru y'i Burayi mu kugira ngo rwamamaze ubukerarugendo bwarwo nayo yaribasiwe. Yusuf Mulumbu wahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Kongo yasabye Paris Saint-Germain kongera gusuzuma amasezerano ifitanye na Visit Rwanda kubera intambara n'ingorane ku baturage iterana mu gihugu cye. Kuba u Rwanda rwaratangije ubusabe bwo kwakira isiganwa rya Formula 1 ni ikimenyetso cy'ikizere n'ubushake bwo kwagura imikino mpuzamahanga muri Afurika. Nubwo hari impungenge zishingiye ku bibazo by'umutekano mu karere, iyi gahunda ifite ubushobozi bwo guteza imbere ubukungu, ubukerarugendo no kumenyekanisha isura nziza y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Inganje Rwanda ije kubatekereza ibyo mu Rwanda bya kera n'iby'ubu kugira ngo murusheho kumenya icyo muri cyo.